Alors, je voudrais que ce soit clair dès le début que le mouvement Femen est un mouvement anti-religieux, que le mouvement Femen est un mouvement anti-religieux, que le mouvement Femen est un mouvement anti-religieux. Nous l'avons vu avec l'épisode de la blogueuse égyptienne Alia El Mali qui a déclaré que le Coran n'était pas une constitution. تعمل من فمن نفس الشيء تمسك هيدي اللي بتقص وتقص بالقرآن تمسك هيدي اللي بتقص وتقص بالقرآن تمسك هيدي اللي بتقص وتقص بالقرآن. Coming here to support all Arabian women, to show them that they are not alone, and to call them to go out to undress and win. Coming here to support all Arabian women, to show them that they are not alone, and to call them to go out to undress and win. مسلم بالفطرة، نحبوا إسلامنا، نحبوا الإسلام التونسيان، الإسلام التونسي كيما عملوه دينا سحنون وعملوه سيدي محمد الشريف وعملوه الأولياء الصالحين بتاع تونس القدم. بنتي دافعت على فكرة هي لا ديفونديني دافعت على فكرة هي لا ديفونديني دافعت على فكرة هي لا ديفونديني. He's concerned for Amina's well-being. I call on all Tunisians to show solidarity and to be lenient with them. I call on all Tunisians to show solidarity and to be lenient with them. She made our family suffer, but she also made us dream. Mais 2 ans après la Révolution, les Tunisiens se cherchent encore un modèle de société. Et ici, la première action des Femen dans le monde arabe divise. Si j'étais jeune, je le faisais. Je vais plaider l'absence de l'élément intentionnel dans ce crime. C'est juste pour protester et je pense que c'est leur droit de protester à leur manière. أنا شخصيا مع حرية التعبير مهما يكون طريقة تاع حرية التعبير ومراش معناها علاش تعملت قضية كبيرة ياسر على معناها أمينة. يظهر لي اللي هي أنا شفت فيديو أخرى عبرت على موقفها وعلى مواقفها وعلاش عبرت كيما هذا والمشاكل اللي صارت لها بكل من بعد. يظهر لي يلزمنا المجتمع نتاعنا زاد يتعدى يطلع في القضايا ذوما ويتعدى هذا بكل. الناس هذوما يخرجوا فهمتني ولا يخرجوهم من البلاد وكاهو ما عندنا لا يحاكموهم لا يوقفوهم لا يعملوا لهم حتى شيء. ما عندنا حتى دليل به. في البلاد كيما احنا نحترموهم في بلادهم وهما يحترمونا في هوني في تونس فهمتني. واللي صار هذايا عيب معناه ويستحق انهم هونيا يتحاكموا هوني في هونيا كيما احنا ولادنا كي يغلطوا غاديكا عندهم يتحاكموا.